Satu cek lo dicoba. Satu. Dicoba cek satu. Cek. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat demi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur mari senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan Ibrahim dan beserta seluruh jamaah yang akan melakukan atau melaksanakan doa bersama 10 menit untuk Palestina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Allahu Akbar. Hari ini dan beberapa tahun yang lalu dan cukup lama bangsa Palestina sudah dijajah oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Israel yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan porak-poranda, memerangi, membom, rudal dan segala macam. Bahkan rumah sekolah, tempat ibadah pun tidak dihiraukan. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina menderita. Kita hanya dimintakan 10 menit saja. 10 menit saja untuk mendoakan Palestina. Berbeda dengan jawaban orang yang ada di Indonesia. Orang Indonesia menjawab, cita-cita saya jadi polisi, cita-cita saya jadi menteri, cita-cita saya jadi dokter. Tetapi cita-cita anak Palestina hari ini, apa cita-citamu? Mereka menjawab, aku ingin menjadi mujahid, aku ingin menjadi syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan di atas semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangan di atas semua. Allahu Akbar. Free, free. 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 Sebagai acara puncak kita pada hari yang berbahagia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب إخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. مارهم ودمر عساكرهم وقلب تدبيرهم وأهلك أعداءهم واشغلهم بأيديهم وخذهم أخذا عزيز مقتدر يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا محول الحال والأحوال حول حالنا وحال أهلنا إلى ما أحسن الأحوال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nabi besar Muhammad SAW dengan berceramah yaitu Tungku Yusri Putih nanti malam. Dan kepada jemaah sekalian yang telah meluangkan waktu, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga saja doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerdekakan Palestina. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.